onyazi lwezulu uThixo woThixo ukuba sizokwethula njengoba sasimemezele ekuqaleni ngesikhathi kuvala lockdown. Namhlanje uhulumeni uvulile kodwa akavulanga indawo ebanzi ukuthi kungayiwe emhlanganweni. Wayesesithuma kubaba la emsakazweni ukuthi asizotshena amanazaletha akhe onke emhlabeni wonke abangaphansi konyazi ukuthi ngomhla ka-26 kule nyanga ngesabatha elizayo bonke abantu sebengangena ethempelini, hayi kusasa kodwa ngesabatha elizayo mhla ka-26 sebengangena ethempelini. Into engaqhubeka esenesikhala u-23 no-25 ungaqhubeka u-23 no-25 kuSeptember ngoba wona usenesikhala. U-14 usiyoqala ke ku-October kube sewenyuka njalo ke kuye phezulu. Ilokho esikuthunywa inkosi enkulu uNyazi lwezulu la ngihamba nomfundisi uMbhele wasekhangela la eMampondweni, nomfundisi uShozi wasemangangeni, nomfundisi uMdlalo wasoya lapha eShowe, nomfundisi uNdlovu wasesiphesihle eMsinga. Bona abafundisi labo baba abathole wabathuma namhlanje sithuma nabo la emsakazweni izwi lomzansi. Siyabonga ngandza kwethu osezwile awuhlabe awulawule atshena abanye esinifisela khona nekusho unyazi luthe sitshene bonke abantu balo ukuthi umuntu nomuntu angangayisebenzisa inhliziyo. Inhliziyo ayikazi yakhe lutho, inhliziyo iyabulala kuphela, iyabhidliza kuphela. Umuntu nomuntu akasebenzisa ingqondo, kungaba isifazane kungaba indoda kungaba ubani kodwa akasebenzisa ingqondo. Uthe sikugcizelele lokho unyazi lwezulu ukuthi cela abantu basebenzisa ingqondo bangayisebenzisa inhliziyo. Siyabonga enkosini enkulu uNyazi lwezulu, siyabonga nasemsakazweni omkhulu izwi lomzansi ilokho besikuthunywe bangcwele. Amen.